Hudoda mlonga lavraro awre bumalo sikanga waraya utahe ndiyo nembeke mshimino nimchele so para femino koda kabone ngangwa muso wa radio ngwa gidimbiri fumbiri raru ndi famous p ndi bana bone lavraro lingona lingwa awre bumalo usika waraya utahe kabara ndiba buzuri hane pone bakotichele saone azungo guma nepo page mtichele so para fm mangati kono ritarira pala ka Facebook, Twitter na YouTube bodo da para fm musiri chikoda bere sapungola dwala na msimtechele sikaba zumbure zori ridobari na bayeni boya ngo pambana ngakhaino mshumo bane badoba tutuweza bone rola belesa peto hoyo ngo pambana ridoba na baimbi ridoba na badibale boya ngo pambana to disozo itu wahange Harvard University disumbesa zori muzika wakono ribopolola wakono rikona nyanda bango batu odopu wapandira buludu ngazo hoyo muyeni washane rabana eka dobala na musiriko duri adari pandere buludu ngauri hezo tozenda zubulai zetosa to disiso yo itu wahange Harvard University ono zwita kabuchiro hashwa doba na duba hoyo muyeni hagumi panaka la Africa chipembe pezi ndi wahayani pezi ono diena mashango daba mtishire so para FM dukwamba bo UK Australia London. Hey, uamba ndufanungo. Nane paka mashango abelezani ndikwamba Zimbabwe hune inobege udoba ninge katina butswana hune uzura ninge ufuna ribuzo zori nge butswana zobudi una mini ngauri huditonga haya hawe habubiri azungu guma hapo pezi udwa pa bana ziphuga ngakho muzika onera kwamba wone siphuga zinera ko ziyamba ndi siphuga zinezo tonga Nico Lydian oyiwana over USA Afrima yeah they one over Nigeria Katina Chima Awards hair doita dibazwa kale ngo tuba ziphuga zinjinga manda ndiyazidazori bano dira bachiko humbulelo ndinyana bana ifezi mtishire so para FM na spinga modira simbe minete ndubakawara yabomalo katsumeri prenga parichi buyarda tikotanganeza ndibuzanyi Makhadzi ralibona Para FM rinanu misiyote nashpinge modrite ya fuminete nduvaka waraya bumalo ndi musibone bana Miss P the DJ hanepa erina myeni washu wadubala na musiana burendi Makhadzi bado mubona zuno ko dido data ko bako mubona bona zoro adambara mateki Makhadzi uritani ndione totali Miss P nane ndione musi ndikuta mvura zwinga pati ndosumba zori ndina ndibuzanyi Makhadzi ralibona oguma nopfa muthu achimubizori ndibuzanyi ndiyazvitovesa izvi zvitunga utamba ngongore othaute ndichichimbira sokofi Makhadzi ndiyatodzovuzefi ndibuzanyi ralibona zvinokhamba vathu ene ahula navo ngori vaone veahula navo vava chidimubizori ndibudza
namusi like I feel like khabo zwingasive like no ayani like almost everyone no ayani wambidza ndivhudza because ndizina level alo vachimbidza ngalo so zvamakadzi for just reflecta musi vachipopfa dzinyimbo rabe makadzi ndivhudza mara mwana mwombidza ndivhudza ndo ayani zvino izvo zviti zvori ene ahangwe makadzi aho ahangwe ndivhudza ndivhudza ati mohangwe ngori every time ndichisvika hayani ndichitochina bedroom nditiyothoma ndahumbula nemune I feel like almost everyone uita zvezvo utohumbula ngaiwe mune nahumbula uri iwe ukubva gai so arali ndikhozidza hune ndabva honei ndione ndivhudza uada uri hoyi ndiene ndivhudza makadzi oda after ndivhudza khari ḓo lavhelesa phambano vhukati ha ndivhudza na makadzi phambano ha makadzi na ndivhudza ndi uri makadzi hashoni ndivhudza uaḓishonela ndivhudza uaḓishonela ya ngo ndi ya uri vhathu vhanye vha ḓivha uri ndi ya shona off stage mara ndi stage ndi vhaṅwe muthu hola ndi ene makadzi so I think that's the difference and the other thing again ndi zwa uri when it comes to the character na mina zwo kutshilele ndivhudza na makadzi ndo tshithu tshithihi difference ndi musi ndi stage fhedzi na musi ndi off stage kha u shona na u sa shona mthetshelesi wa phalaphala FM na vhone vhane vha khou ri ṱalela vha nga kona u vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo ngo u shumisa 011-714-2250 kana vha shumisa 086-002-501 vha songo hangwa ri hone kha Twitter ri hone kha YouTube ri hone kha Facebook vha rumele mbudziso dzine vhone vha vha nadzo ndi a zwi ḓa zwa uri vhaṅwe vha khou ḓo vhusa nga mukwasha wa vhoriṋe Makhadzi musi ri tshi khou amba hafhanoni o sumbedza mafhungo uri hune ndivhudzanyi a bva hone ri ya muhumbula tshifhinga tshoṱhe musi ri tshi khou amba nga muthu ane vha uri u a shumesa nga maanḓa u bva murahu hange a tshi khou imba phanḓa mavhengele Thohoyandou zwa zwino na musi ri tshi khou amba ndi tshi khou ita mbula tshifhinga ndo sumbedza uri ndi Makhadzi ane vha uri u vha a tshi khou imba mashango ḓavha zwiḽa a tshi khou imba ngei murahu ho vha u tshi ḓa mini muhumbuloni wawe u tou amba ngoho u bva murahu ni hange ndi kha ḓi thoma nda ndi khou ḓi tou imba ngori ndi funa u imba na u dzhaiva ngori ndi funa u dzhaiva and then zwa itea vhathu vha vha khou mpfuna zwi amba uri vhathu vha tshi khou ni funa vha khou renga muzika vha khou tamba fhethu ho fhambananaho zwi amba vha khou tamba fhethu ho fhambananaho ndi khou gaina na fene ntswa dzine a vha ambi Tshivenḓa I think zwo thomisa zwezwo and then u bva hafho I feel like nga nṱhani ha uri u tshi kona u a kona vhathu vha nga si u decline that's why vha u ntsapota swika namusi ndi nga nṱhani ha uri ndo vha ndi khou deliver ndi khou ita zwine nda tou zwi funa zwine zwa vha ndi muzika na u tshina then fan base ya hula nda ḓivhea mashango oṱhe muṅwe na muṅwe a ḓo mbona life that's why ndi tshi khou kona u travela zwino ndi tshi khou performa kha mashango o fhambananaho vha hone vhaṅwe vhathu vhane vha khou imba vha khou tshina fhedzi Makhadzi u fhambana hani na havha vhaṅwe vhathu ngauri hu na phambano khulwanesa Makhadzi ri khou vhona zwa zwino ri tshi khou tou amba ngoho o hwala heinoni nḓowetshumo yoṱhe ya zwa muzika muṱanani wawe phambano i gai hone energy i vha i khou bva gai sa zwe nda amba zwine ndi tshi ri nṋe ndi tshi thoma izwi zwino zwi thoma nga lufuno lo ndi khou tou funa muzika ende ndi na mpho ndi a zwi enjoya u vha u si uri khamusi ndi khou zwitela tshelede kana u duma hezwo zwinzhi zwo tou ḓa nga murahu so I think phambano ndi ya uri vhunzhi ha vhathu ro sedza vha ita tshithu ngori vha khou nyaga u nga nnyi vha khou nyaga u fana na nnyi ndi uri vha ḓi luza a vha ḓi ḓivhi vhone vhaṋe so that's a different and the other thing ndi zwa uri vha ya hangwa uri muṅwe dzi fene dzashu dzi dzula dzo expecta zwithu zwiswa so arali na vha ndi khou ḓa ndi khou nyaga u nga show majozi ro no vha na show majozi ri khou ḓa zwithu zwiswa zwi amba uri ngori ndi khou ḓela show majozi show majozi a litsha na ḽi ḓo litsha ngori mini a huna zwine na khou ri ṋea zwone zwine zwa vha uri ndi ini muṋe so vhathu vha khou ḓa zwithu zwiswa ende vha khou ḓa muthu a tshi vha ene muṋe hu si uri ndi vengo kana mini zwino musi a tshi khou aluwa ho vha hu na muthu wa vha khou sedza ene uri ndi khou ṱoḓa u nga sa oyu muthu okay ndi nga tou amba uri ndi tshi aluwa na tshi thetshelesa muzika yo fhambananaho mara nga nṱhani kha musi ndi bva mahayani nṋe of course nṋe tou mangwa na nyimbo dza Beyonce vho ndi tou ḓivha nthihi mbili dzedzo dumaho mara ndo aluwa ndi tshi thetshelesa nyimbo dza local vho Zozo vho Colbert Mukwevho vho Ja Praiser vhathu vha fhambananaho muthu ane a tshi mfunesa badi ndi Kelly Khumalo and nda tshi muthetshelesa badi I feel like na zwino sori kha ḓi muthetshelesa and ndi kha ḓi inspire when it comes to vocal so still nga nṱhani ndo tshi mufunesa a thongo nyaga uri ndi khou nyaga u nga ene o ḓi tou inspire na uri ndi tshi thetshelesa ndi pfha uri strategy tshawe ndi tshifhio kha vocal and then I go through the strategy is a melody because we don't even understand Chizulu na mini by then I just understand but nga nṱhani ha uri voice ndi yone then I have to listen to her and ndi find uri gai ho itea mini gai ha itea mini uri ane ndi vha perfect
ri ḓo mufarela tshikhuwa tshi khou ita tshi tshi dzhena ri ḓo ita ri tshi mufarela ngori khou space uri dzi interview dzo ḓala nga maanḓa zwino ri ḓo mufarela namusi hu na luṅwe luimbo lwo pfhi vhonani khevala vha vho ḓi ita makhadzi uluyo luimbo tshi lu bvisa kha musi na musi a tshi khou vhona vhaṅwe vhathu vha tshi khou ḓi ita makhadzi zwi mu ita uri a pfhe hani zwi a mu kwatisa no u tamba ngoho a zwi nkwatisi nga nṱhani ya uri zwi vha zwi khou ntsumbedzisa uri ndi lidara ndo kona u ita zwiṅwe zwithu vhaṅwe vhathu vha ḓa nga murahu vha 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 tshi khou zwi ita a zwi nkwatisi na luthithi but still ndi vha ndi tshi khou funa uri arali vha tshi khou zwi ita if vha na future plan kha u vha kha industry they must also give us something that is not there zwithu zwine uri a zwiho nga nṱhani uri vhathu vha khou ḓa na zwithu zwi siho so muṅwe na muṅwe a vha khou nyago nga Makhadzi u tou amba ngoho hezwo zwithu zwi a ntakadza nga maanḓesa and by the time ndi tshi bvisa uluya luimbo I think I was hurt ndi zwa murahu nga nṱhani ha uri ho vha na tshifhinga tshe nda lwa na dzi management dzanga nda vha ndi sa khou anḓana navho nga nṱhani ha nda khou ḓo ya tshikolo ndi ise phanḓa na tshikolo nda ndi kha grade 11 then management wanga wa dzhia muṅwe ṅwana muṅwe muzana uri a tshimbile a tshi imba nyimbo dzanga mimoḽoni vha tshi rengisa CD nga dzina langa na nyimbo dzanga so hezwiḽa zwi mbaisa badi to the extent where ndo tea yo rekodelwa luimbo lori khevala vha khou ḓi ita makhadzi ngori hu vhona muthu a tshi tshimbila tshimba nyimbo dzanga a tshi khou promota a tshi rengisa CD kha ri humbele murahu ri swike hanefho a ri ṱalutshedze uri ho vha ho itea mini u swikelela he ha itea hezwo zwithu ndi vhona u nga ndi zwithu zwine zwa vha nga maanḓa nahone zwo itea ngoralo zwa swikisa hani uri ene a hangwe zwiḽa zwithu zwoṱhe a dovha hafhu a tou futelela kha hezwi zwine a zwi funesa nga maanḓa zwine zwa vha u imba ho vha ho tou itea mini zwavhuḓi arali u tshi funa zwine wa khou ita zwone ene arali hu tou vha uri ndi mpho mudzimu vha kona u wana nḓila ya uri u dovhe u hangwe zwinga a zwo ngo itea I feel like zwinga musi ho bvelela lufu ri a lila mara havha na tshifhinga tshine ri tshi amba ri vha ri khou tou sea ri khou humbula mimemori so I feel like tshiṅwe na tshiṅwe tsho itea kha vhutshilo hanga nṋe a thongo kwadela muthu na muthihi ndi sokou pfhesesa u nga ri yo vha i nḓila ye mudzimu vhone vha mbetshela yone I feel like a zwi konadzei uri u swikelele hune wa khou ḓa hone hu si na zwikhukhulisi ende zwikhukhulisi a zwi ambi uri vha tea u vha maswina au mudzimu vha vha vhetshela zwezwo uri vha kone u ita muthu u kone u swika hune ya vha hone so athi na ndwa na muthu na muthihi la musi ndo lala thumbu uri ndi lwa na muthu na muthihi so everyday vhutshilo hanga tshi itea zwithu na musi matshelo na musi tshi vha hani ndi a traya nga nḓila dzoṱhe uri ndi ḓi keep busy uri ndi hangwe ngauri nda fhedza tshifhinga ndi tshi khou humbula nga tshithu tshithihi ndi ḓo luza focus so ndi a make sure ndi songo luza focus zwithu zwo itea ndi zwi bvise khani ndi zwi vhetshele kha mudzimu uri ndi hezwi zwa zwanga naye I must focus and move on na vhutshilo hanga ndo rekhoda muzika na u pfha vhathu muzika hei mthetshelesi wa Phalaphala FM na vhone vhane vha khou ri ṱalela a zwithu zwo leluwaho na luthihi u tou ḓiwana u tshi khou hangwa zwoṱhe zwe zwa itea zwe zwa u vhaisa fhedzi ndi na muledza hafhanoni wa muṅwe muthu ndi kale hafhanoni ho muthu a khou sokou ri nṋe ndi khou ṱoḓa u amba zwino ndi khou ri hoyu muledza ri u thetshelese hezwi ri tshi khou thetshelesa hoyu muledza Makhadzi ndi khou ḓo ri ambudza uri ndi nnyi oyu muthu ane a khou amba nahone u mu ḓivhela gai dipfeni na mutakalo ḓuvha na ḓuvha musi nwa ugambu wami herbal remedy ugambu wami i thusa nga malwadze a fanaho na diabetes mutsiko wa malofha arthritis zwilonda ulcer tswio warts piles na thaidzo dza vhafumakadzi u engedza dzangalelo ḽa vhudzekani u takusa CD4 khawu u sa fara khoo thaidzo dza lukanda i wanala mavhengeloni yoṱhe a Boxer Superstores u wana zwinzhi nga vhuḓalo fonelani 082 573 5443 gambu wami sa sinda sonke arali vha tshi elekanywa nga vha swikelela u badela muimeleli wa zwa milayo kha vha elekanye hafu Clientele Legal yo ita uri vha kone u ḓiwanela muimeleli wa zwa milayo a fareaho ro lindela u vha thusa kha vha rumele ipfi phalaphala kha 48045 ndi ipfi phalaphala kha 48045 ri ḓo vha founela murahu ya vhumalo ndi ya koporasi ya khasho ya ḽa Afrika Tshipembe hafhanoni ndi kha mbekanyamushumo ya Rodigeda hune ra vha ri tshi khou ḓigeda na vhaḓivhalea vhashu na musi Rodigeda na Makhadzi ara MSP we tshe na ndzudza hafha nṋe beni zwo ṅwangwa zwo ri nṋe a si koni hezwi zwo amba zwa vhewe mara milenzhe yanga i khou mbidzelela i khou ṱoṱora ende na musi nṋe ndi khou ṱoḓa u ṱuwa ndo gudisa u tshina hafha Makhadzi luvhanḓe ndi lwawe Nona monga we
Dona mama way. Dona mama way. Sinondowana mama. Sinondowana mama way. Sinondowana mama way. Marazopera zopera, ula wenda moana na yezopera zopera. Zopera zopera, ula wenda moana na yezopera zopera. Zopera zopera, ula wenda moana na yezopera zopera. Zopera zopera, ula wenda moana na yezopera zopera. Ndoana momwe, sinondoana momwe, sinondoana momwe we, sinondoana momwe we. Nyula vere mene manave, zino bloki siri mene manave. Ndoana momwe we, sinondoana momwe we. Sure. Zopera zopera, ula wenda moana na yezopera zopera. 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 Zopera zopera. Sinondoana momwe, sinondoana momwe we, sinondoana momwe we. Nyula voere mene mwana, zino bloki sire mene mwana. Ndoana momwe we, sure. Sinondoana momwe we, sure. Shonwe ngabe hey ndolupelile ma Yosomhlaba ngiyekile mina This here go chinapo. I thought those china nandem. Hey. Wow. Sure. Sure. Karimberote. Sinondoana momwe. Sinondoana momwe we. Sinondoana momwe we. Nyula voire mene manate. Zino bloki sire mene manate. Ndoana momwe we. Sinondoana momwe we. Awe. Mbo new love irimini ndowana mumwe zvapera zopera ururemba chirumwala apa chikurumwaleranye Ulurimo ndichilumwalai nakulumwalela nemuno tamango uriyo ene isizwa mjolo zikuruba isabadi ngo zikobaba ngo lunei at the end of the day rekodi ochila rekodi bana muntu aziyambori no baisala rufuno aluwo utobara kamsi ningaba na bad notangana na bathu basibone nga cheche chipinga mara aziyambori rufuno aluwo so ndikothera mbori mini arazongo nyama Anapona dabara wana hone ruska ruzura hone zoruka zapera zopera Makhadzi interview chipera ti rikofuna labelesa bungo la mjolo ngauri dziko buya ndikwamba nana dziko buya mara Makhadzi ndikodorabelese musi chipinga che atozvifa zori zvino hapa ndowe chumuya zva muzika ndoikhathamedza hapa ndoba wana zvino auchena uri vadodoba vari avamboni vandiva vazvipa ndingamuoiti yami ndingamramsindo yana umbela performer
nga mahala angei kha Mzansi VS Choice Awards. And kha ḓi zwi humbula like zwo konḓa badi uri ndi ḓi wane ndi kha hetshiḽa stage nga nṱhani ya uri remember hu tshi itiwa dzi award hu vha na dzi rehearsal na mini na zwoṱhe. So ha vha uri lucky Master KG o vha khou tea u performa, ndi ene a khou tea u performa. Ndi mugwasha no Zwa mukwasha o ḓani mini ri ḓo zwi amba nga murahu. Okay. Ari a path. Confess that. So ha vha uri mini o vha na gigi nga heḽo ḓuvha a tshi khou tea u ya Swaziland. So ngauri vho zwithu zwa zwo nakesa badi na uri he muthu wanga a ri nne ndi yo kha space tshawo mara still vhathu vha organizaho vha vha sa khou pfesesa ngori vha khou tea u ḓo performa ene. So nne ndi tshi ya ndo vha ndi tshi rehearsa kha space tshawe and vhathu vha tshi khou director ndi Makhuwa a vha zwi ḓivhi uri Master KG a si muzanya u confessesa. So and then nda rehearsa nga ḓuvha ḽa show vhori vha vho sendela muzika a khou tea u performa Livha Limpopo. Then nga ḓuvha ḽa show ndi he nne muṋe nda ṱuwa nda ya kha engineer nda mu luvheledza uri I feel like huna fault ndi khou swaswavho kha holuya luimbo nda khou luvheledza the entire week khou humbela ndi ite banda ḽiswa for exact minute ine khou ḓa yone but it's gonna be ḓo vha nyimbo mbili khalo a tenda. Then that's why nda kona u khatha Livha Limpopo nda panga maṱorokisi. So zwo iteaho nga heḽia ḓuvha muṅwe na muṅwe kha production team vha vho mangana vha vho tshuwa uri hu khou itea mini ngori a thongo vha ṋea zwi ra vha ri khou rehearsa zwo nda khou rehearsa sa Master KG. And then nga ḓuvha ḽa show nda vha Makhadzi. So after heḽia ḓuvha I feel like ndi ḓuvha ḽi like muṅwe na muṅwe ra South Africa ngori vha vha vho ṱalela hedziḽa award vho kona u ḓivhusa uri ndi nnyi yo mudzana. Ndi he muṅwe na muṅwe a nyago u ḓivha uri ndi nnyi Makhadzi. Followership kha social media thoma u gonya tshiṅwe tsha thoma u tshentsha nda thoma u wana dzi booking nnḓa and then a vha ri khou ḓa lockdown nda si tsha ya ndi he nda kona u nda dzi thoho dzanga last year. Ya ndi zwine zwo pfhi muthu o vha a he a vha si khou tea u vha hone mara zwa mushumela. Zwino ndi khou ḓo ri lavhelese musi zwo ralo u vha u sokou fariwa zwavhuḓi. Ndo no zwi vhona tshifhinga tshinzhi a tshi khou zwi amba kha vhudavhidzani na thekhinolodzhi uri ndi tshi swika fhethu yo ngo fhambana vhathu vha mpfari zwavhuḓi. U tou nga ri na musi heiḽa performance i tshi fhela o ṅwala zwiṅwe zwithu kha vhudavhidzani thekhinolodzhi sumbedza uri a thi ngo fariwa zwavhuḓi. Ndi vhona u nga ri hezwo zwithu zwi ḓa na u konḓelela. Uyu muya u konḓelela u bva ngafhi ngauri na uri a swike hafha hune a vha hone zwi khou ṱoḓa muthu a tshi konḓelela zwa vhukuma. Ya ndi sokou pfesesa ungari arali na ni tshi swika fhethu vhathu vha ṱoḓa u nyago ni treatisa zwiṅwevho vha vha tshi khou ni offer. So nne zwiḽa zwithu ndi a zwi respect ndi sokou pfesesa uri mini vha khou ḓo uri ndi ṅale uri ndi songo shaina u fhira vhone. Then mara zwi khou itea hoṱhe ngori I think nga nṱhani ha uri khamusi they didn't see it coming a vho ngo zwi vhona zwi tshi khou ḓa uri ḽiṅwe ḓuvha muvenḓa u ḓo vha muvenḓa ha itea ngei nḓila. So u tshi swika fhethu hunzhi kha zwi zwo fhambananaho u tou amba ngo a vha u fari zwavhuḓi. Hu tou vha uri ngauri u a funa zwine wa ita mini u a konḓelela ngauri na musi ndi tshi khou pfhi ndi khou ya stageini ndi khou performa nne thongo ita u production team ndo ita u performa na fene dzanga dzi rayana dzine khou ṱalela kha TV lune a thina ndavha na uri muthu u vha a khou mpfarisa hani ngori ndi vha ndo ḓivha zwine nda khou ita zwone. Ya a zwi ngo leluwa ngo 086 kha vha rumele miledzi yavho vha ite no founa vha vhuse Makhadzi mbuso iṅwe na iṅwe ine ya vha hone. Hu tshe na mbudziso ine ya vha uri a ri thu i putulula ndi amba ya mukwasha ndi a zwi ḓivha uri a thi na vhaṅwe vhane vha nga ḓivha vha khou ṱoḓa u zamana Makhadzi a thi ri khou lila roṱhe uri zwi khou konḓa roṱhe zwi khou ḓikonḓa. Zwino arali hu na vhaṅwe vhane ngene vhane vha khou ṱoḓa u lingedza vho ri nga si tou vha valela vho nga nnḓa vho thiri zwinovho fhedzi hu na muṅwe muungo hafho lune nda khou nyaga u tamba hoyu muungo ndi tshi u tamba ndi khou ṱoḓa uri a mbudze uri oyu muthu ndi nnyi ndi khou tendela pfufhela uri vha nga thekhiniki nga ngei vho no dzudzanya zwithu zwanga kho imungo. Hai ri ḓo dovha ra zwi dzudzanya mthetshelesi wa Phalaphala FM vhone khayo vha tshi khou rumela mbudziso dzavho dzine vha vha nadzo uri vhone vha kone u vha tshipiḓa tsha ino mbekanyamushumo. Kha ri ḓo lavhelesa fhungo ḽa uri o aluswa nga makhulu wawe. Ndo no zwi pfha fhethu hunzhi a tshi khou amba zwa uri o aluswa nga makhulu wawe. Makhulu wawe vho shela mulenzhe nga nḓila ḓe uri ene a vhe zwine a vha zwone namusi. Okay nṋe ndo aluswa nga makhulu wanga nga nṱhani uri mianga na khotsi anga ho swika nei vha fhambana ndi kha ḓi ya muṱuku. So khotsi anga vha ṱoḓa uri nṋe ndi sale navho and then ndi nga si ṱoḓo dzhenelela uri tsho vhalusaho ndi mini ngori ndi vhathu vhahulwane vhane vha ḓivha na nṋe ndi mufumakadzi zwino ndi a kona u ḓivhona vhutshilo lune a thi blame muthu kha vhabebi vhanga ndi sokou pfhesesa ungari khamusi vhone vhane vha pfha ndi tsheo ya khwine. And then ndi tshi sala na makhulu anga vho vha vhone mme yanga ndi tshi dzula navho na vhana vha makhadzi vhanga vhavhili. So ra vha ri tshi dependa kha pay yavho ya mundende. So ndi tshi ri khamusi ndi khou tea u printa dzi CD dzo ndi yo performa phanḓa mashopo hu vha ho vhona vha tshi dzhia tshelede yavho ya pay vha mphe yone uri ndi yo printa
CD. So makhulu anga vho tambisa ṅwe role khulwanesa badi kha vhutshilo hanga lune ndi vhafuna u fhirisa zwithu zwoṱhe zwa shangoni like ri tambulesa badi nga maanḓesa yo like zwo ḓalesa ri tambula nga maanḓesa vho vha mubebi vho vha makhulu u khou vhona makhulu vha tshi tea u vha vho awela uri vha songo vha vha khou ima mara vha tshi khou ima vha khou ya tsimuni vha khou ka muroho vha khou bika ro ya zwikoloni uri at least ri vhuye ri kone uri rile mara vha mukegulu vha khou tea u vha vha awela mara a vho ngo awela vha khou tea u ṱhogomela vhana so ndi sokou pfha u nga ri makhulu anga vho tambesa role khulwanesa badi kha vhutshilo lune ndi khou pfhesa uri ndi vhone mubebi wanga wa vhuraru ngori of course wo thoma ndi miyanga ndi khotsi anga so makhulu anga ndi vhone mubebi wa vhuraru kha nṋe lune ndi khou pfha u nga ri like yo I don't even know uri ndi thome gai mara havhaḽa muthu vho shumesa badi uri ndi swike hune nda vha hone vho mfunza mikhwa vho mfunza u ṱhonifha vho mfunza u konḓelela nga nṱhani ha uri he ralwa hone muḓi a hashu ho vha hu hone ho no tambuliswa badi nga maanḓesa so u seiwa na u seiwa ho thoma u bva kale ri kha ḓi vha vhuṱuku uri a hu na zwienda a hu na mini but vhone vha tshi make sure uri na musi tshi khou itea vha khavare nga tshelede yavho ya pay uri at least ndi songo tou seiesiwa badi. Zwino uyu muya wa u ima kana u khou bva kha gugu ngauri u khou pfhi gugu vha tshi ima nga maanḓa vha khou tea uri vhewe ni kone u ḽa uyu muya une ene a vha nawo namusi u khou bva kha gugu yeah I think u khou bva kha gugu nga nṱhani ha uri gugu vha tshi tea u ima uri tshiṅwe tshiṅwe tshi itea vha tshi tea u konḓelela so na nṋe nda vha hone ro ḓi ḓivha ḽa mukegulu vho mfunza u konḓelela vho mfunza u konḓelela a si tshithu tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha nga ḓa kha nṋe tsha mbaisa a thi easy u vhaisala na vhathu vha na tshila navho vha zwi ḓivha uri vha mbone ndi khou lila bvisa muṱodzi yo zwi a konḓa nga maanḓesa ende vha ḓivhusa ri why so a zwi ngo leluwa uri nṋe ndi ḓi wane ndi khou lila kana like ndi dzhia situation iṅwe na iṅwe light until zwone I think maybe ndi huṅwe vhuhali hanga then nga nṱhani ha uri ndi a kona u gudela zwithu zwinzhi and then problem i ḓa musi zwino ndi si tsha zwikona ndi hune ndi a kona uri khamusi ndi lile uri at least zwi fhungudzee mara ndi muthu ane ndi a konḓa u vhaisala muthu anga ri o mbaisa matsiko na luthithi a thongo vhaisala o zwi uri ndi khou zwi tenda nga mini kha Facebook vhathu vha tshi amba nga tshikhuwa tshawe hafho u ṅwala tshikhuwa tshine tsha vha uri a tshi pfhali mara u bva itshila tshifhinga u dzula khou posta a tshi khou vha takadza ne vhala nga tshila tshikhuwa tshine nda zwi vhona zwo ri Makhadzi hafha u tou ṅwala nga khole hafha ya ngodi ya uri mathomoni ange tshikhuwa na zwino ndi nga si tori ndi a tshikona tshikhuwa hu tou vha uri zwi o kombetshedza uri ndi sokou pfhesa u nga ri ḓuvha na ḓuvha u tshi shela vhathu vhane a vha khou tou amba luambo lwau the only way uri ndi kone u amba ndi musi ndi khou mitha nga vhukati vha khou amba ri khou amba nga tshikhuwa so zwi sina ndavha ndi vha ndi khou tshikonana so mara u amba hanga ḓuvha na ḓuvha navho vhathu zwa zwi khou ḓi mpfunza kale zwa tshi konḓa luṅwe u tou amba ngoho tshikhuwa tsha tshi sa vuwi na luthihi mara tsha tshi sa vuwi khou amba mara tshikoloni nda ndi tshi phasa ndi a tshikona ndi a kona u vhala ndi a kona u ṅwala ndi a kona u pfhesesa ndi a kona zwithu tou vha ri mini a ro ngo alusa u fana na ro ya zwikoloni zwa mahayani lunei tshikhuwa ri tshi guda kilasi ri tshi varema Tshivenḓa so thi kone u khompera na muthu ane o hula tshikoloni tsho tou amba tshikhuwa so nṋe ndi muthu ane ndo thanyela dzibuguni mara thongo thanya khou ri ndi kone u pronounce maipfhi zwavhuḓi o zwi ḓivha uri ri tshi zwi amba zwino sa vhaswa ri ri mini ri ḓisani account ri vhone uri yo dzulisani ḓisani account ri vhone zwo ri yo ḓisa hani ni li tsho amba nga tshikhuwa tshanga uri tshikhuwa tshanga tshi khou dzula zwavhuḓi 086 kha ri ro no vha na muyeni nafha lokovhela phalaphala ai sumbedza ri tsika ndi dzifhio khaedu yo thoma ndi ya uri ndo raliso vhathu vha tshi khou mpfuna vhanzhi tshiṅwe tshifhinga ndi ri khamusi ndo bukiwa hu khou pfi ndi yo phefoma huṅwe fhethu ha huna ndi khou phefoma fhethu vhili kana uraru and then ri tshi vhuya tshiṅwe tshithu tsha itea nḓilani so nga nṱhani vhathu vha mpfuna badi a vha koni u pfhesesa uri mini ndo balela u swika so ndi ene khaedu ine nda ṱangana na tshifhinga tshoṱhe uri vhathu a vha ṱoḓi u pfha tshithu vha khou nyaga u tou mbona ndo swika so a vha pfhesesi uri na nṋe ndi a ṱangana na zwikhukhulisi sa muthu muṅwe na muṅwe a vha pfhesesi uri ndi muthu khou mpfhesesa so I feel like khaedu khulwanesa ndi ya musi fan base ya vhoriṋe i sa pfhesese uri na nṋe ri vhathu tsho fhambana ndo tsha uri mpho dzashu dzo fhambana ndi ngazwo ri na manese na madokotela nṋe ndi muimbi mara roṱhe ri vhathu ndi khou ḓo rumele murahu nyana a vha tshi khou sumbedza mafhungo uri ndi zwone ndi nga vha ndi sa koni u tshi ṅwala kana u tshi amba tshenetsho tshikhuwa fhedzi kha mafhungo a tshikolo ndo ḓi ṱhaphudza kha mafhungo a tshikolo u swikelela gai Miss P nṋe kha mafhungo a tshikolo ndi zwithu zwine zwinzhi zwine vhathu vha nga si zwi pfhesese ngori vha dzula tshi khou ngwera nga u amba nga tshikhuwa kha mafhungo a tshikolo anga si tendeli ndi na diploma ya public relation and still na distinction ya PR yone ine
ndi khou amba nga mafhungo a u ṅwala hu si mafhungo a khathi u mama amba. ka vha muvhandele zwanḓa hanefho hune vha vha hone ngauri nṋe ndi khou muvhandela zwanḓa. Zwino mthetshelesi wa Phalaphala FM hezwi vha tshi mugwara vha zwi humbule hezwo zwithu uri zwo to imisani. Kha ri ndavhelese muṅwe muledza khoyu ndi une wa khou bva kha Sigweda Sylvia Mia Phathu vha ri kha zwa tshikolo guma gai zwino hai ro no iphindu i khou tou bva u fhinduliwa zwino zwo deep range sanga misi deep range u bva mukondeni madekona vhuḓi Miss P na Makhadzi a ri mannḓa manzhisa musi a tshi khou mvumvusa vhathu vhugalatengani u wana gai? Maanḓa ndi a wana kha crowd hezwi vha tshi khou rasa nga iḽa nḓila vha vha tshi khou tou mpha maanḓa ngori ndi a kona u ya stage ni ndo uvhala mulenzhe mara zwanga thongo uvhala until ndi tshi fhedza ndi ḓo story ya ndo uvhala. And the other thing ndi zwa uri arali u tshi funa zwine wa ita zwone Miss P u tshi vhona vhathu nṋe mushumo wanga ndi wa vhathu ndi tshi vhona vhathu ndi a nyaga u make sure uri vhathu vha kone u zwi pfhesesa uri Makhadzi hoyu noni ndi ane ra khou mu vhona a si hola ane ra khou muthetshelesa radioni. So zwi tea u vha na phambano vhathu vhanzhi a vha zwi dzhieli nṱha uri fene dza vho rine si the show a vho ngo ḓela uri vhona rine ri khou a vho ngo ḓela u vhona ri khou vha ṱonge a no ngo tea u ṱongela fene arali ri khou pfhesa uri tekele u khiriwa vulani vha khou nyaga u vhona ine ni khou performa a vho ngo ḓo vhona uri ini no ambara mini no ambarisa hani. Ndi ngazwo ndi tshi meka tsho tshifhinga ndi tshi ya u performa a thi to ambarisa dzi design clothes ndi to thoma nda to ambara zwithu zwi na madzina ngori tshithongisa wange a si u ṱongela vhathu ndi u fa vho sumbedza mushumo wanga uri mushumo wanga ndi uyu. Ndi khou takalela uri o ḽi sumbedzisa fhungo ḽo ḓiṱukufhadza ende nga kha mushumo wa uri a zwi vhone hezwo tshifhinga tshoṱhe a nga vha nṋe ndo no zwi vhona tshifhinga tshinzhi musi ndi tshi khou lavhelesa na zwifanyiso zwa zwa u davhidzana na thekhinolodzhi. Ra nga lavhelesa mvelaphanḓa yawe ya muzika i a mangadza nga maanḓesa dzi views kha dzi YouTube kha vhudavhidzani hoṱhe ha thekhinolodzhi zwavhuḓi vhuḓi ha tou pfhi hu na Makhadzi hafha u wana mbalo dza hone dzi nṱha nga maanḓa. Kha musi ri ḓo lavhelesa ngauri ri kha ḓi vha na vhaimbi hayani vhane vha vha uri vha kha ḓi tenda kha uri vha fanela u tou beba mukhwamani CD vha tshi yo rengisa. Ndi tenda no fhufhula uri hafha hune ene a vha hone u a fanela u vha maanḓafhadza na musi o tou ḓa kha ino mbekanyamushumo ya Rodigeda na musi u a kona u vha maanḓafhadza ngo vha fha nḓivho ine vha ḓo i guda vha tshila nayo. Zwiḽa musi ri tshi khou vhona mbalombalo dzi tshi khou gonya nga u rala musi a tshi khou rengisa muzika kha musi kha dzi YouTube vhathu vha tshi khou vhona u vhuyelwa nga mini? Arali zwi tshi khou ḓa kha YouTube hu na mbuyelo nnzhi sa badi nga maanḓesa. U tou vha uri arali ni muimbo no rali ni tea u thoma na ita zwiṅwe zwo pfhi ni khou tea u monetizer ndi hune na kona u wana nzwalelo after no posta muzika wanu. Zwino arali channel yo monetiziwa ndi hune na kona u wana nzwalelo ndi hune musi kanzhi a tshi vhona muthu a khou tamba nyimbo ya Makhadzi hu na advert ine ya ḓa mathomoni. So ndi khou tou humbula na musi arali vha tshi skipa ile advert vha songo i skipa ngori ndi yone nzwalelo yanga nnzhisa. So heiḽa advert i tshi khou tamba hafhaḽani ndi hone houḽa muthu u vha o renga kana khamphani rala i vha yo renga advert kha YouTube and then vha i choose u i tamba kha mini kha channel yanga musi ndi vha sathu to thoma. So mbadelo ya heiḽa advert i vha yo ḓa kha nṋe before ri tshi amba nga ya u viewer. Okay, zwi amba zwori vhaimbi vha hayani kha vha zwi dzhelendzhele hezwo zwithu vha lavhelese zwone. 086 0002503 na tshifhinga mthetshelesi wa Phalaphala FM tshi vho ita 2 wa minete ndi hanefhaḽa kha vhora ya vhuṱahe mbekanyamushumo ndi Rodigeda vha na Miss P na musi Rodigeda na Makhadzi wa vho ri kha ḓo thoma a mphe kha ri vhone yo namawe a ri pfi hafha ri na mthetshelesi Lokobela Phalaphala 086 0002503 kana vha Twitter @MSP_DJ kana vha Facebook ri nanu misi yoṱhe vha vhuse mbudziso ngauri ndi khou dzi vhona mbudziso nnzhi nga maanḓa. Ndi tshone tshe tshikhala tsha hu ḓivha nnyi arali zwino a tshi khou tea u performa mashango ḓavho bva zwino swika ngo tshifhela vha na mbudziso kha vha nambe vha vhudzise hanefha kha ri bve Lokobela Phalaphala ai ri a fhira ri ḓivha ri vha lindela mthetshelesi wa Phalaphala FM uri vha tou mu vhudzisa ngauri vhone vha ḓovha vha tshi khou tou amba naye hanefha nḓuni dza khasho ne ra vha naye. Ai hu tou ngona muthu Lokobela Phalaphala Can you hear me? ya na tshifhinga mbo ḓi ita 2 wa minete ndi hanefhaḽa kha vhora ya vhuṱahe mthetshelesi wa Phalaphala FM kha vha ri thome ri nwe maḓi musi ri tshi vhuya ri tshi isa phanḓa na Makhadzi ende vha songo hangwa ri na tshithulo tshi no fhisa ndi kale uyu muthu a khou ri farisa mulilo nga zwanḓa a tshi ri khou swa na musi ri khou mu vhea kha tshithulo tshi no fhisa ri khou mu vhusa mbuso dzine hana vhushavhelo mthetshelesi kha ri thome ri yo rengisa.
nga maanḓa kha ri ḓo lavhelesa nḓani ya muzika ndi zwiṅwe zwifhio zwine a vha khou ita zwone khamusi arali a sa khou bva sa khou perform u vha tshi khou ita mini arali ndi sa khou bva ndi sa khou performa kale nda ndi muthu ane nda tshi ya gym nga maanḓesa and then zwa zwino nga nṱhani uri ndi khou vhesa na gigi nnzhi ndi sokou pfhesa u nga ri ndi ḓo vha ndi khou ḓi draina energy so gym ndi sokou ya tshiṅwe tshifhinga vhovo and then zwine nda ita zwone kanzhi u tou mangoho ndi dzula ndi studio nṋe vhutshilo hanga ho involva studio fhedzi vhutshilo hanga ndi studio ndi sokou nobody na sokou rekhoda nda khipha nda rekhoda ḽiṅwe ḓuvha ndi a kona u release nyimbo ine ndo i rekhoda hu kale mara ngori vhathu vha ḓivha pfha ṅwa ndi ntswa ngauri ndi dzula ndi studio ḓuvha na ḓuvha then ndi tshi vho nyago u dropa nda kona nda sedza uri hai ndi lufhio lune nda nga lu bvisa zwino ngauri ndi June ngauri ndi January ngauri ndi December ngauri ndi mini o ḓivha ndi khou takalela uri khou namba fhindula ndo no zwi vhona zwi khou tshimbila nga maanḓa kha vhudavhidzani na thekhinolodzhi vhathu vha tshi khou sumbedza uri ndi uri Makhadzi dzula a khou bvisa dzinyimbo ndi khou humbula muṅwe vhuya ṅwala ḽiṅwe status ḽihulu ḽingavha a tshi khou sumbedza uri Makhadzi dzula a khou bvisa muzika ḓuvha na ḓuvha ndi khou tenda uri vho namba vha fhindulea ngezwo khamusi a tou vha fhindula o tou vha sedza a tshi khou vha lavhelesa uri ndi ngani a tshi dzulela u bvisa muzika misi yoṱhe okay ri khou tea u sedza uri arali ndi muimbi rali ndi tshi khou bva ndi Limpopo ndi khou bva ndi Venḓa fene yanga a yo ngo tou pfhi yo redzhistara sa fene ya Makhadzi fhedzi ndi fene ya muṅwe muthu ndi fene ya Colbert Mukwevho ndi fene ya Zozo ndi fene ya Ramsey mara ndi fene yanga so kha industry zwi a konḓa badi uri ni swike hune nda vha hone ende zwi tshi konḓa uri ni swike hune nda vha hone zwi dzhia minute muthihi fhedzi uri ni wele fhasi ndi yeyo problem kha muzika ni a kona u struggle 10 years and then nga ḓuvha ḽithihi fhedzi ini hune na ḓiwisela fhasi and u dovha hafhu ni adjust ndi tshifhinga futhi so I feel like ndi khou tou vha uri ndi vhe consistent kana zwithu zwezwo ambudzi ndi zwone hayiwe Makhadzi kha litshezo uri a kone u ita zwithu nga tshifhinga a dzulele u ita zwithu so ndi khou vhona dza uri mini hu na vhaṅwe vhathu vhane vho thoma u ḓivha Makhadzi ubva kale murahu vhaṅwe vho thoma u ḓivha na musi kana mbamulova kana last year kana ṅwaha ufhio so havhaḽa vhathu navho ndi vhaswa kha Makhadzi zwi amba vha khou tea u dovha vha yo googler muzika wa kale wa Makhadzi na muswa ende vha sedza ndi bvisa nyimbo dzine ndi dzi slow dzo thetshelesa muthu o dzula na dzo jaiva so ndi vha na tshifhinga tsha uri hetshi tshifhinga ndi tsho uri ndi bvise nyimbo dza raloho dzine vhaṅwe vhatevheli vhanga a vha dzi pfesesi mara hu na vhaṅwe vhatevheli vhanga vhane vha dzi pfesesa so ndi a kona u khavara vhathu vhoṱhe nga ṅwaha muthihi nga u bvisa nga iyo nḓila ndi a zwi ḓivha uri i tshi ri September vhathu vha khou nyaga u jaiva kana ni thetshelesa dza slow ndi khou ḓo jaiva ndi tshifhinga tsha u jaiva so u bvisa hanga lunzhi ndi ngori ndi khou itela vhathu vha songo nkhangwa ngori vhathu vha nkhangwa u dovha hafhu futhi na vhuya uri vhathu vha ni ḓivhe ni vhe relevant futhi zwi a konḓa nga maanḓesa ndi khou pfha u shunga hafha fhethu hu na strategy tshiyone ya strategy tshiyone ende tshihulwanesa badi u tou vha rithi zwino ndi nga si tou ambesa zwoṱhe uri nṋe ndi strategy yanga ndi itshi na itshi ngori tshiṅwe tshifhinga u tou zwi ambesayi vha ri tshiṅwe tshifhinga zwiṅwe zwi tea u vha tshiphiri tshaṋu ini muṋe so tshiphiri tshanga ndi tsha uri ndi ya studio nda rekhoda ndi tshi pfha ndi khou ḓo lu bvisa luimbo nda lu bvisa ndi khou sedza season uri hetsho tshifhinga zwino ndi tshifhinga tshine holu luimbo lu nga tea uri lu bvisiwe na ndi na mulaedza hafhanoni mubveledzi ngapo ndi khou ḓo ri vha ndugisele mulaedza muṅwe une ndi kale nga maanḓa hoyu mulaedza ri nawo muthetshelesi wa Phalaphala FM na vhone vhane vha khou ri ṱalela ndi khou ḓo ri thetshelesa mulaedza uri Makhadzi a kone u ri vhudza zwo uri mini nga hoyu mulaedza 086 kana vashumisa Twitter @MsP_DJ vha mpfarele muthetshelesi wa Phalaphala FM masongo zori ri hone hafhaḽa kha Facebook ri hone hafhaḽani kha YouTube ndi ita ndi tshi hango vha sedza ngori thi vha zwiḓivha zwino wono ḓi to ḓowela vho hasha nga ngomu studio vho kha ri pfhe mulaedza kha uyu Makhadzi ndi ṅwana we a aluwa a tshi funa mutambo muṅwe na muṅwe wo no tambiwa shangoni o vha a sa ṱaheli fhethu tshigombela o tshina u gidima football o tamba u imbelela zwa tshikoloni o imbelela u imbelela zwa kerekeni o imbelela u vhuya swikelela a tshi ḓo wana vhuimo ha vhukuma ha mutambo une a u funa une ya vha uri ndi mutambo wa u imbelela zwi sina ndavha uri u imbelela zwithu ḓai ndi mutambo wa u sokou imbelela zwine zwa takadza vhathu vhoṱhe Makhadzi ndi ṅwana o aluwa o ṱalifha ṅwana we a vha tendi u fhiriwa nga muṅwe ṅwana
u vhuya swikelela zwino vhathu vha tshi ri ndi makhadzi sa izwi a tshi kha ḓi aluwa ra ri tshi mu vhidza uri ndi vhudza nnyi ra ḽi vhona. Ndi tshi sedza makhadzi ndi pfha ndi tshi ḓi rwa khana nga maanḓa, ṅwananga o ntakusa, o ngita muthu, o mbeya he vhaṅwe vhathu vha vha sa khuli zwa uri nṋe ndi nga vha ndi hone, o ntakula. Ndi ḓi rwa khana, a thina maipfi manzhi ngauri nda amba ḽi nga tsha ḽa dovha ḽa kovhela ndi tshi amba nga ha makhadzi. Ndi zwezwo. Makhadzi ndi nnyi vha khou amba vha? Ndi miyanga. Nga murahu musi vho amba ngo ralo a nga ri mini? Yo ya go on surprise sabadi ngori miyanga a thi ḓivhi ndi nnyi o vha convince ngori ava funi zwa social media, ava funi zwa, so I feel uri nga nṱhani ha uri ndi muthu tshisa Phalaphala FM ndo pfhesesa uri vha khou tea u zwi ita ngori vha funa Phalaphala FM. So u tou amba ngoho like yo ndi speechless ngori a songo zwi expecta, mara ngoho ndi ya uri mubebi nyanga ndi vha funa nga maanḓesa nga nṱhani ha uri vho ri u wanulusa uri vhana a thi ḓivhi nga Tshivenḓa ndi u ḓiwala, ndi gonya mwere, ndi mini? Ndi u ḓiwala. Vha sa humbule u ita zwithu zwo bvaho, vha ri hoyu ndi ṅwana wanga u khou tea u ḓa shangoni, vho nḓisa shangoni. Ndi ngazwo na vhone vha tshi khou amba uri mini, vha proud nga nne. Like ndi speechless. Miss P, nṋe ndi muthu ane kale wa ḓa zwithu zwa mudzimu tshiṅwe tshifhinga ngoho. Nṋe ndo u bva primary ndi muthu we nda vha ndi tshi tambula nga maanḓesa. Zwo uri muthu wa tshikolo a sina zwienda ndi zwi ḓivha nda zwi fhedza. Hu na tshifhinga tshe na uniform ya vhuya tshintshiwa tshikolo si tambiwa mbariwa black and white, ha vha khou bvisiwa dzi colour. Ndi ne muthu wo fhedzisela wa vha na uniform. Zwo dzhia miṅwedzi minzhi sa ndi si nayo, ndi tshi dzula ndi tshi rwiwa tshikoloni, ndi tshi khou rwiwa uniform. Vha tshi ḓivha uri a thina tshelede yo renga, mara still hezwiḽa zwithu nda ri tshi ri tshi ḓa zwa mutambo nda hangwa uri nṋe be ndi next wana, nda sa funa u fhiriwa na luthihi. Zwi tshi ḓa kha athletic na tshigidima, zwo gidima na tshigidima nga maanḓa, ndi tshi dzhia position 1. Ndi na mimengele yange yani ya 100 meter, nda tshi funa 100 meter nga maanḓesa. Ndo no tshimbilesa lunzhi, like ndo no gidima na makhuwa kha ḓa primary nga nṱhani ndi tshi fura na mawani. Zwo imba ezwi zwa dotela so ai ene do ndo ḓivha ngazwo ndo wina ndi ndoṱhe ndi khou bva kha province, ndi khou representa province ya Limpopo, ndi khou imba solo uri ḓa do mu afa Joburg. So ndi muthu we nda sa funa u fhiriwa, ndi si ndavha uri nṋe situation yanga i hani. Zwi ḓa kha mutambo ndi tshi ḓi vhudza uri yes a thina tshithu, ndi khou bva ndi khou tambula ndi zwone, mara still u tambula hone ndi ṅwana ane zwi dzhiyi nga ndi u tambula, ndi songo pfha nga ndi vhutshilo. Ndi ngazwo ndi sa stop uri ni ite zwine na funa zwone. So mara hezwiḽa zwi sa mphedzi maanḓa a uri a thi nga kona u gidima nda fara number 1. Ndi zwone zwa tshi ita uri ndi shine ngori a hu sina muthu ane a mphira nga malende, a hu sina muthu ane o mphira nga u gidima, a hu sina muthu o mphira nga u dzhaiva kwasa ngei tshikoloni. So na musi ndi tshi ri nṋe ndi tshi si wana, ini a ni kona u gidima, ini a ni kona u dzhaiva, ini a ni kona u imba, so mini. Ndi vhona unga ndi muyo une ra funa u ṱuṱuwedza kha vhana vhaṱuku, ngauri arali ri tshi khou vhona nga makhadzi o kona u swika hafho hune ya vha hone zwi a konadzea. Ri kha ḓi vha kha mbekanyamushumo ya Rodigeda kha Phalaphala FM ya kaburasi ya khasho ya Afrika Tshipembe, na vhone vhane vha khou tou ri ṱalela hanefho hune vha vha hone ri ri hallo, ri na makhadzi namusi. Vha songo hangwa, ndo ri khou yo mu vhea kha tshidulo tshi no khou fhisa, fhedzi kha ri thome ri fhire nga hafha. Musi ri tshi vhuya fhedzi ri khou mu dzudza kha tshidulo tshi no khou fhisa, a hu na vhushavhelo, o ri tambudza badi, o muthu a khou ri dzhaivisa u bva January ṅwedzi wa Phando u swika Nyendavhusiku. Kha ri thome ri fhire nga hafha, ri khou vhuya kha vhe a khou ḓi lugisa. Phalaphala FM yo saina muwano wa vhuḓifari u ya nga ṱhoḓea ya Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Fhasi ya muwano uyu ro ḓiimisela u vhashela mafhungo a vhukuma, maambiwa sa GCA na mbekanyamushumo dzi sa vhaisi vhana, dzi sa ṱuṱuwedzi vengo na dzikhakhathi kana zwiambo zwa vhudzekani zwo kalulaho. Arali vha tshi pfa u nga ri tevhedzi muwano uyu, vha nga kwama vha Broadcasting Complaints Commission of South Africa nga u tou ṅwalela kha Broadcasting Complaints Commission of South Africa, PO Box 412365 Craig Hall 2024, kana nga email kha bccsa@napsa.co.za. U wana zwinzhi kha vha dalele website ya www.bccsa.co.za. ya Rodigeda kha Phalaphala FM ya kaburasi ya khasho ya Afrika Tshipembe. Nṋe nga dzina ndi pfi Miss P, namusi ro dzula na makhadzi ro tou ḓigeda. A zwone kana makhadzi? Ende u khou tou bva mbudza uri ngoho Miss P ndi khou zwi funesa hezwi. Because zwi funa nga maanḓesa nga nṱhani ha uri kha ḓo vhona ndo relaxani, ndo relaxa and ndo kona ande zwi ambe kha tshitshavha. The way a welcome ngayo ndo i funa nga maanḓesa nga nṱhani ha uri ndo ndi tshi swika fhedzi nda ri yo
atina make up tina chitu ndikobva ndiriyezale hange ndikovhoriyezera for sure ari no hazvina ndava kajene like zvongita uri ndifile uri vatu havafuni uri inodhora make up kana mene vafuna zvine nava zvone so the way angolakama ngayo ndoifuna ngamandesa and honestly speaking I love you for that nane ndiyamufuna ngamanda zvazvino ndikotododipa chiri zvino nene nerikotobvobudza shangu apo uri zvikokonda zvarufuno zvikokonda mukwasha zvino ndiupiyo anadavanolosha mukwasha ndimupiyo utamba ngoti netina mukwasha utamba ngo ndisokopfesa ungari utamba ngo ndikadhiva ndovayisalesa badi lunei ndikotiyo zvifa chifhinga nyana I think zvitoralo kamutsi mwana mumwe ndisagotowamba uri kamutsi ndingadori ndovaisira ngamini but mara zvitaka hezvo zva mujolo utamba ngo ndofesa uri ndiva ndoimanyana stoko mara ti zvino hazvina uri ndikoima kusvika lini hadha wakwinevo iyi ndowana mumwe ndizvo rimbo rari kuamba zvone tiri hadha wakwine ane apfa uri ukogona ngita uri ndibhilivha uri lufuno rukadhiva one ndizvezvo zvori ndowana mumwe zvino ende zvabvira zvopera hai mabvungo keyo ritodova ramuwana mara ndidovona nga ndirizodova kuti rimuwane aribuze musi mukwasha chivone ndikomudori amupfounere uri adheke inonobeka mishumo ritomudhiva zvavudi mukwasha zvino ngandira ndadhiva ngayo nengo ndatova mafunoni but shango rito ritozvidhiva uri ndi mafunoni ngandira netina chipiri ngayo hai hazvingajina chipinga vatotozvidhiva uri wekuti orova mafunoni chipinga vutiti teyasimbe minete ndiri pakavara yautahe kava rimbodi mudzudza kachitiro chipisawo ubva hapo kachitiro chipisawo ugotakuwa ambodiri mvumvusa Makhadzi rikachitiro chipisawo zvazvino arali hangapfi ukotiyo mala mutu mutii wa munna onoshuma Phalaphala FM angamalanyi asongongozori uone kanari vaone votambachira vaone vonavone fale vaone mutii and otobewa na chigidi apakato mutii pedzi Makhadzi Phalaphala FM vaone vatu vachinani navo G-voice vaone navo Alex nechapasha nange mafungoni vaone Makhadzi chipinga Makhadzi chipinga Jones ushapu ukotowa na Jones ndikatichera na Jones Mr. Lavalava okay kanyimbo dzavo dzose dzine onodzimbawe katompa chorus ya rwimbo rwe ava achikoluimbira mumwe mutu atikozodziva zvori ava achikoimbira nyi and ndinyi wagaye katompa chorus pedzi una rwimbo rwinotofisharwa zvino zvinorobva ndichiri ndisongotambera zikomba za social zidonibhaizisa utambera zikomba za midiya vanandare zidonibhaizisa so utamba ngo rwimbo randikoluimbira mutu wanga wakare uri utonga ukodadisa nga vazana social media na mini ukonfesa so ndiro rwimbo rine ngadorororefera kazvezvo uri social media ikokangangisa vatu ikobhaisa vatu vatoko vavamangali nganthani na social media vakodhiangwa uri vavhagaye nganthani na social media so social media ndiyavudhi mara sometimes yachinya arali nisi focused zvino arali asingafunana muthu ane vorasi wapano kala Afrika Chipembe angafunana muthu wa shango lipyo yo ene nendingatotuwa ngongo ndatoya ndatomaliwa Zimbabwe kana ndayomaliwa Botswana kana ndoyomaliwa Ghana ndifuna vatsu auna vatsu ndifuna vatu vatsu mani ndisongomanga muthu wanga wakale mani ndifuna vatu vatsu mani dark handsome and tall tall, dark and handsome. Tall, dark and handsome. Tall, dark and handsome. Musi eno aruwa amashamba shibangani. This was teaching the achito chumbura angari muspi. Ne apalanda ndo flopa. Apalanda ndo flopa. Asa to doom. This to doom as up to dingo. Tino umdombuza uri. Ndari chikidima sports na mina zote. Ndishitamba na bora ya bazana ya mlenje.
something that ati ndichotambela ila team tidivo kuti amini ngoti tende muthu achifuna zvine vatukana vafuna zvone so razi bhola dzedzi ukonfesa so ndiola muthu anengogo zvazvito rizokonfesa ngori zvinofanira gai ngori auchina namanda auchina nachitu nanachitondavela fedzi klasini vachiziva ndizovaimira ndikonemira geteni nimbuze zvavudana koremi ndizvona zvina ndisonanga zvori vana vacho Oshibomela nditotangana negete ritangana gete chikolo chichiva Makhadzi nendo dipinesa ndichikwambana neRodigeda navatichere sinotenda fupulo ripo dipina na musipedzi chena chipingana kuti ngaminiti mti karibuze muledzo wopendera ngauri ene hatutuwedzi baimbi pedzi hatutuwedzi tangana dzashu pedzi ututuwedzana vatu valwane muledza ngopfupi padza ado paribudzo uri ano mapero vege udova angapi muladzi wopesa ndangadova vaticheresi ndiwa uri chikona chimwe chinenge yavuchironi ndingachikuita ngantani ya plane dza mdzimu ende chikona chimwe chiyakonadzea arali vane vachifuna vasangohamba ngohangwa uamba zvine vafuna mulomo wavo ndi mudzimu wavo chote zvinokoda zvone kha vazviambe zvinoita ngeno nzira hoyu mwaha udofira zvavudi arali vane vachikuamba zvinokoda zvone vadova vatevedza muloro unovakoda uvhilele ndigoliwa ngamanda Makhadzi khainoni mbekanyamushumo rina heinoni piloti udosaina ndiyeni muthu wotothoma nokhodova khoisaina vatu vatu vano vachikodzekena mbekanyamushumo dova khosaina zvino udosaina musi ronopedza okay now ndidosaina ronopedza ende futi vathu vasangohanga uri ngamugivela ndiliya dova la upembela la Makhadzi rivisa Makhadzi pre-one main show mara chipikwa chihulwane ndicha uri Makhadzi ukhovya ayani adadiphina na vateveli vawe ridiphina vathu kha vadehanjelele harabali ngadzi 8 Makhadzi uredi ndikuhamba sondo dafana ndikubva rehezali ndingaziva chikombo ndorali so zviamba kuti ndiredi navone kha vave redi ndondela vone vasvike ndikoliwa ngamanda mtichesi wa Parapara FM ndikoliwa ngamanda vone vakono vachipida chaino mbekanyamushumo he mbekanyamushumo yadova isongokonadzea arali vone vavasongoritarira khatino ritecheresa ubva khane na mveledzi Jones nechipisa rikoliwa ngamanda khabe madekona vudi pedzi richisaina out rine Makhadzi luvande ubva khame speaker be madekona vudi Attention Makhadzi. Sure. Attention Makhadzi. Attention Makhadzi. Rio attention Makhadzi. Hey. Mwana wanga bizabana barataluwe ofarapachi koyokwa. Mwazi wako bisabana baratarumwe ofarapachi Rikoyo kwama rachinja magia Rikoyo kwama rachinja magia Delele rikoyo kwama rachinja magia Rachinja magia Obisaba mwe waranga sutu hamwa mwazi rikoyo kwama Mwana wanga bizaba mwe waranga sutu hamwa mwazi koyo kwama Sho Rene koyo kwama Rachinja magia Rikoyo kwama Rachinja magia Rene koyo kwama Rachinja magia Rachinja magia Borene rachinja magia Sho Borene rachinja magia Kada rimuponza zino. Let's go say Rewind, one, 2, 2, 1, 2, 3, 4. Hey. Rewind, 2, Disakoni uthi controller. Masikani nwela niwe. Disakoni uthi controller. Let's go. One. Rikoyo kwama. Rikoyo kwama. Horine rikoyo kwama. Horine rikoyo kwama. Rikoyo kwama. Ndelonga manesa. Ndelonga manesa. Artangane arabali ngazi 8 ngamgibera. Awe.